Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera. The Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I would like to say welcome, especially for the ambassador from the friendly countries. Thank you for you coming here, and we are very glad you are here. Memang kuli tangannya kasar, masuk kerja tak pernah terlambat. Kami undang para duta besar dari negara-negara sahabat. Indah-indah kerajinan bordir, banyak wisatawan telah membeli. Mudah-mudahan banyak yang hadir ataupun datang yang mewakili. Kemudian pada tamu semua, para tokoh-tokoh masyarakat yang kami banggakan, dapat tiket di bangku cadangan. Penumpang penuh belum tergambar. Selamat malam tamu undangan, selamat datang di Anjungan Sumbar. Sekarang Ustadz dulu gelandang, berpikiran luas juga penyabar. Memang sengaja kami mengundang promosi budaya dan kerajinan Sumbar. Yang kami banggakan Bapak Dirut Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Bambang Sutanto, dan juga Bapak Direktur Budaya Bapak Sulistyo yang kami hormati, para bupati, wali kota atau yang mewakili, dari para badan penghubung, para wartawan, para perantau. Di sini hadir Pak Yamin, Pak Ibu, dan tokoh-tokoh yang mungkin tak bisa disebutkan dari perantau. Dan mohon maaf, kami tidak bisa sapa satu persatu. Elok dibantu kaum nestapa, makanya terancam setiap hari. Mungkin ada yang tak tersapa, maaf diminta 10 jari. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, this program is the night cultural of Minangkabau. That is the media for the promotion. There are 3 objects to promote to public. First one is the culture, second one is tourism, and third one is handicraft. So this night we promote 3 objects, but we also this night promote culture by or through dancing, through the music tradisional, and many performance. Datang ke sini naik taksi, sengaja datang dari Cikini. Malam ini ajang promosi, ajang hiburan dan pentas seni. Pertama adalah faktor budaya yang kita akan tampilkan. Tadi kita lihat tarian persembahan. The first we deliver the dance about the welcoming dance, welcoming dance, dan juga banyak musik tradisional yang nanti kita akan tampilkan. Musim badai tak ada ikan, nelayan ke laut tidak berkenan. Malam ini semua kita tampilkan, mulai dari destinasi budaya dan kerajinan. So this night we promote the tourism destination, about the culture, dan also handicraft. Di akhir tahun tiket pun mahal, membeli tiket terpaksa antrian. Kami kaya dengan segala hal, malam ini hanya sebagian. So we are from the West Sumatra province, that's a rich province, because we have rich culture, also we have rich natural resources, also we have rich food and beverage and the others. So tonight we show the performance not fully but
only some of our performance. If you want to see the fully performance, please come to West Sumatra. Di akhir tahun, menjelang maghrib duduk di Langkan, pejalan kaki banyak melintas. Masih banyak yang belum kita tampilkan, tempat dan waktunya yang terbatas. Because of the time, tonight maybe only 2 or 3 hours, so we cannot perform all of our dancing, special dancing from the ethnic Minangkabau. Please enjoy with our performance. Memang berjasa para petani, panen padinya selalu dinanti. Silakan nikmati acara ini, nikmatilah dengan sepenuh hati. Berikutnya kami juga mempromosikan kerajinan tangan, handicraft ya. I want to give the information about the West Sumatra Province regarding to entrepreneurship. About 86% the entrepreneur from West Sumatra is small scale entrepreneur. So the mostly in West Sumatra is the small scale entrepreneur. So they produce many product about the handicraft, the special handicraft based on the Minangkabau ethnic. Kain dipakai kain markan, pergi kenduri di akhir pekan. Ada yang tertarik, silahkan konsultasikan, seni dan budaya pun bisa ditampilkan. Minuman pagi dipesan teh tarik, gulai lontong masih dalam kuali. Jika kerajinan ada yang menarik, silakan ditawar sebelum dibeli. So, if you interest with our product from the small scale entrepreneur, please buy it. But before you buy, please you bargaining it. Berikutnya tentang destinasi. Just now the MC mention about the tourism destination in West Sumatra. There are many lake in West Sumatra. Also we have many beach like Mentawai Island. Many tourism from the Australia, from the abroad come to Mentawai Island to surfing. Also Mandeh, not far from Padang City, only 1.5 hour by car, like Raja Ampat in Papua. The name is Mandeh in West Sumatra. Ada juga Kelok 9. We have Kelok 9. You cannot imagine what is Kelok 9. Kelok 9 is flyover. If you look like flyover in Jakarta, the highest flyover in Jakarta is Sleepy, in Sleepy Road, in Sleepy. But we have flyover more than Sleepy. I think 10 times from the Sleepy about the length and the height. But the special Kelok 9 because of Kelok 9 among the mountain, among the protect forest. Yeah. Kemudian kita juga punya Rumah Gadang. Rumah Gadang is the apa tuh house big family. Family. I think the characteristic of our house in West Sumatra, the name is Rumah Gadang. I cannot translate in English ya. Kemudian juga kita punya banyak valley, lembah, mountain, hilly dan banyak macam-macam ya. Silakan Bapak Ibu datangi. Please visit to West Sumatra. Ombak memecah tinggallah busa, busa di pantai langsung menyebar. Destinasi wisata sangat luar biasa, di malam ini mungkin hanya gambar. Sekali melihat langsung terpaut, dalam perasaan terasa cocok. Mulai dari danau sampai ke laut, ada pula Jam Gadang dan Ngari Sianok. Jam Gadang like Big Ben in London.
That is location in Bukit Tinggi. Ngare Sianok like Great Value, Grand Canyon, Grand Canyon in USA. So not far from there, there are Janjang Koto Gadang, like Great Wall in Beijing. So if you go to Bukit Tinggi City, you have visit 3 countries, London, USA, and Beijing. Please come to West Sumatra, especially to Bukit Tinggi. Memang gelap kalau gerhana, jangan pula menjadi bingung. Kelok 9 sangat mempesona, ada pula rumah gadang di Pagaruyung. Ada satu lagi, I want to mention to our friend from the friendly countries about the best village in the world. The name is Pariangan, Nagari Pariangan. Ya betul Pak. The best village, the most beautiful village, the most beautiful village in the world. Based on the budget magazine from the USA, they judge Pariangan is the most beautiful village. Please come. Why the Pariangan region as the most beautiful? Kalau tidak percaya silakan datang ke Sumatera Barat. If you don't believe it, what I mentioned just now, please come to West Sumatra to prove it. Sholat Jumat di Masjid Raya memang masjid tempat beribadat. Para undangan kalau tak percaya silakan datang ke Sumatera Barat. Berikutnya, next I want to promote about the food and beverage, about the culinaire. You know rendang. Just now MC mentioned about the rendang, like beef, like steak. Rendang based on the CNN review, CNN survey, rendang is the most delicious food in the world. Rendang. This is not based on my opinion, but this is based on the CNN survey. There are many food in the world, but the first is the best. The name is rendang from Padang, from West Sumatra. Jadi makanan Padang rendang ini enak sekali, Dan tiada duanya. Only one in the world, that is in Padang. The name is rendang. So we have many food and beverages in West Sumatra. All of them only 2 kind taste, delicious and more delicious. Terkena hujan basah bajunya, berhujan-hujan memang sia-sia. Kalau kuliner tiada duanya, memang makanan terlezat di dunia. Sudah panen jagung di ladang, waktu panen datang pembeli. 2 macam masakan Padang, terasa enak dan enak sekali. Memang tebu berruas-ruas, menanam tebu tanah digali. Dijamin tamu akan puas, kalau tak puas uang kembali. Makanan khas di Lompong Sagu, tidak dicampur dengan terigu. Datanglah segera, kami tunggu, datang ke Sumbar, janganlah ragu. So, our friend from the friendly countries, I invite you to come to West Sumatra. I am looking forward that you come to West Sumatra as tourism or as guests, as my guest from the governor. Sekali-kali meminum Fanta, ada tersedia di tempat pesta. Kami bukan pandai bercerita, tapi semua adalah nyata. Jadi Bapak Ibu, saya bukan tukang bohong Yang saya sampaikan benar semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan datang ke Padang, Sumatera Barat, and don't forget to buy a souvenir, to buy and give for your friend and for your family, because we have many souvenir and gift from West Sumatra, like rendang, kerupuk, balado, keripik, and many others.
Hotel Balirung di Jalan Matraman, di Kramat Raya Hotel Akasia. Di Sumatera Barat aman dan nyaman, hotel transportasi semuanya tersedia. So from Jakarta to Padang only take about the 1.5 hour by plane, by flight. Dari Malaysia dengan Air Asia, jauh hari sudah memesan tiket. Untuk oleh-oleh banyak tersedia, mulai makanan ringan sampai songket. You know songket? Siapa nih? Istri saya di songket ya. Nah, ya, my dress. Mana nih? Ibu nih sini ibu. Nah, Ibu Sofi, this is songket ya. Songket the handicraft from the small scale entrepreneur from the West Sumatra. Ya. Silakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, silakan menikmati hiburan pada malam hari ini. Please enjoy our performance tonight. Dan apa yang saya sampaikan hanya gambaran kecil. What I talk before is the roughly about the West Sumatra Province. Dan juga yang tampil pada hari ini hanya sebagian kecil yang kita tampilkan. Kilat dan petir sambar menyambar, bayi kecil langsung dikeloni. Inilah gambaran kecil dari Sumbar. Semoga sukses pertunjukan ini. Saya juga susah nih, Pak. Sini Pak MC. Please translate in English. What is the name of pantun? Pantun. It's a poet. No, salah. Poetry. Poem itu puisi. Putri puisi ini pantun. It's different. They different. It's something like a poem. Something like poem, but Yeah. not poem. Not poem. Similarly like that. Because of the puisi, because of the pantun, just now we mention in bahasa there's all of pantun. Yeah. Pantun only in Melayu ethnic. Yeah. Ya, Melayu etnik, Betawi also has the pantun. Ya, Sumatera Utara, Riau, Kepri, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, they are the Melayu region. So the ethnic Melayu ethnic, the habit in the communication with the pantun. Bahasa Inggris tidak ada. Orang Barat tidak pernah berpantun, nggak bisa. Because in England or USA you never say in poem, just directly. Yeah. So in Melayu they do like that, run and run, but actually, so poem that run and run actually something like that. Oke, thank you Pak. Ini ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. That's all. Thank you. Sering-seringlah makan pepaya, boleh juga meminum manisan. Itulah sedikit sambutan saya. Semoga yang hadir menjadi terkesan. Kuliner Sumbar halal dan bersih. Sumatera Barat tidaklah jauh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak kurang lengkap malam ini rasanya kalau kita tidak kembali. Dan Pak Gubernur bukan saja pintar berpantun, Benar. tapi multi talent. Iya, kembali kita bersama IP.